Kipai ba keri kasi kelakwa banyu ino ia chief executive member Batamai Kakasi Hills Autonomous District Council KHADC nakseng Voice of the People Party hadin ba kipai ba akilajet hadu kanyungut KMDC hakene election badang sudah. The Voice of the People Party kan sejum yakarai yano na pedang kini kanyungut kibabit banlong UCM Batamai ka KHADC na menta penpenyat ikam kijam jong ka council badai ke jaka penpenyat pensa ikiriti dustur berkendau ke siap pemjuru berwanra ikam penroy hakisnong kitau nolor UCM kipai ba kilaku ayu ino manoban bat deputy CM nangta manoban bat ikakam Chuki Charman bat deputy Charman penpenyat ia ka dorbar laban kedau bakadai ke jingjia ka pelah ke HDC lada yanujor ke action beladap namar kepajba akil aibet tangkoi keseng ban sensyar marwai hak HDC semdon kam ban let kro let kijor kiwai keseng san pertai neki MDC shimet kajing tahu ya ke executive committee blaklet kholang dak keseng san pertai kan kam syam sitom ya usi aman penyat ikam na banta ke jumantoi ke jela mar wahab ban sangap ya ke jing betha kiwai keseng san pertai handrai la dak keseng san pertai kan sensyar marwai kan kam sok ya usi am bat ke executive committee bahkan penyait ikam syakmat kelmadon mano-mano bapentun. Kadorbar hak HDC, kan kam itinat menta ke semua namar ki MDC ki besyong hal yang persya akindai ki MDC belak kam selam. Nang ta, bat ki MDC ki badairu ki MLA. Ki MDC ba kam selam bandon hak HDC ki long ubat titos kain ubadai usi ambarim. Nang ta, ikuator norang na UDP, ke Kongres Meri Kharpuri ki belak job punsen, ba Albin Sakmi belak job arsen, Kongrona Kemdait na NPP teba KMDC belong ru ki MLA ki dai ubak Pius Marweng bel job arsen basan charlang do ba Sustines Sotun kadba ki kanyongut KMDC ka VP ki bidang syajit ki dai ki bidang thamai sudah handrai ki pejba kin sabishar endai ki latre ya kakam